Rossi up the inside of Marquez. He'll take no prisoners, and the roar is run wide, but not enough. It's going to hold it. A shootout down to the left-hander. Rossi holds it. Marquez wants it. These two, no love lost anymore. It's a straight war between these two. I did not expect to see them. Mata turun. Mata turun. Set. Lagi. Naik balak tuh. Motor Jono. Motor Jono. Coba situ ya tepat. Motor Jono sih. Motor Jono wi gaya wi. Gaya sapinya, guys. Kecepet ini. Terus. Alhamdulillah. Telat. Aduh, cul. Lah. Aduh. Woi, aduh, mulai kabeh lho. Aduh. Sapi ini semulai busuk loh. Boleh. Aduh. Sapi ini ngamuk kabeh. Selanjutnya ini sapi yang kedua. Bobotnya 82 ya, guys. Loncat. Amblong benek ke sih. Mundur sih. Ini setelah kayaknya. Genting. Lu ganti cengkengnya ya deh. Waduh. Sangat sungguh sekali. Ambleng.